nongeye kuguha ikaze ukomeje gukurikira The Voice of Diaspora. Ndakurarikira gukora subscribe kugira ngo ubashe kumenya amateka ndetse ubashe no gukurikirana ibiganiro zaba mu majwi ndetse no mu mashusho dukomeje kubategurira tugana tubagezaho umunsi ku wundi. Uyu munsi rero twabateguriye amateka y'intwari zitangiye akarere ka Murenge, aho babashije kurwana intambara zitandukanye kugira ngo uyu munsi wa none umunyamurenge abe ari mu gihugu ca Kongo ndetse abe ari no mu karere akomokamo k'Imurenge, mu gihe bari bagabweho ibitero cyangwa se hari umugambi wo kubirukana ku butaka bwa Kongo. Ariko hari intwari zimwe zagiye zitanga kugeza uyu munsi wa none abanyamurenge bakaba bagituye kandi akaba ari ubwoko bukomeye mu gihugu cya Kongo. Rero turatangira mu gihe cy'ubukoroni, abanyamurenge muri Kongo bagiye bahura n'ibibazo byo guhezwa no kurwanwa no kwicwa. Batangiye gufatwa nk'abanyamahanga, biza kugaragarira igihe umubirigi wari minisitiri w'ubutegetsi witwaga Louis Frank, aho ku itariki y'umunani ukwezi kwa 11 1920 yasohoye inyandiko ivuga ko sheferi yayiyobowe n'umunyamurenge witwaga Kayira ko yakongerwa kuri sheferi y'Abapfurero. Ku minsi 5 y'ukwa 12 1933 nibwo icyo cyemezo cyanditswe cyo gukuraho ubwami bw'abanyamurenge. Kuva ubwo abanyamurenge batangiye kubuzwa uburenganzira nk'abene gihugu. Kuva icyo gihe kandi abanyamurenge batangiye kurushaho gusuzugurwa no guhohoterwa n'abaturanyi babo b'Abapfurero, Abavira n'Ababembe bashigikiwe na leta y'abakoroni. Biza kuba bibi cyane no gukomera mu gihe cy'intambara yiswe iya Murere yo mu 1964. Tubibutse ko abanyamurenge batigeze bakwa ubwene gihugu mu buryo bugaragara cyangwa bw'amategeko, kandi ntaho bigeze babusaba. Icyo bagiye babura ni ugukoresha ubwisanzure n'uburenganzira bwabo nk'abene gihugu. Kugeza ubu amoko yanga abanyamurenge, ntiyemera ko abanyamurenge ari abene gihugu kandi batarigeze bamburwa ubwene gihugu. Urwo rwango nirwo rwatumye abanyamurenge bakorerwa ubwicanyi ndengakamere mu duce dutandukanye tw'igihugu. Aha twavuga imihana imwe itandukanye cyane yiganjemo Ababembe. Aha twavuga uwitwa Nagiheli, twavuga Rurenge, twavuga Ganja ndetse n'ibice bya Rubonja na Baraka. Aha hose hishwe abantu bagera ku magana menshi. Ariko nubwo iryo vangura n'ihezwa byakomeje kubakorerwa, abanyamurenge ntibaretse guhirimbanira cyangwa se kurwanira uburenganzira bwo kwisanzura kwabo nk'abene gihugu ndetse no kugira ijambo mu gihugu cyabo cya Kongo. Tubibutse ko ubwicanyi bwa mbere abanyamurenge bakorewe bwari bugamije kubarimbura, ari ubwakozwe igihe cya Murere. Imihana ibiri ari umuhana wa Gatongo na Kirumba. Abantu barishwe cyane ahangaha, bicwa urupfu rw'agashinyaguro. Ndetse kandi ubwicanyi bwakomeje Ganja bukaba bwaraburijwemo buraye buri bubi. Imana ikabatabara ikoresheje abayobozi b'abanyamurenge aribo Eliya Muganwa, Karojo Rushikirana, Mitabu Sekidanga, Ntayoberwa na Muyehe. Ibyo bikaba byarabaye mu mwaka w'1970 kuko bari bamaze kubona imbunda bahawe na leta kugira ngo zibafashe kurwanya inyeshyamba za Murere zizwi ku izina ry'abajenesi. Ibihe byose abanyamurenge bashatse kuja mu za politike no mu gisirikare cya Kongo
nubwo bitaboroheraga ariko barabiharaniraga bakabigeraho. Aha ku rugero twavuga umunyamurenge winjiye mu gisirikare bwa mbere mu gihe cy'abakoloni yitwaga Rusuzuma Rushikama wa Rumanura w'Abanyabyinshi. Yabanye na Mobutu mu gisirikare i Kananga muri Kasai y'Uburengerazuba. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana icyenda na 1957 akomeza gukora igisirikare kugeza ku ntambara yakuyeho Mobutu. Abanyamurenge bakomeje gukorerwa akarengane ndetse n'ihezwa mu bya politiki, ndetse n'uduce batuyemo twitirirwa andi moko. Ibyo bikaba byaragiye bisohoka mu mategeko, uretse grupema ya Bijombo yonyine izwi ku bw'itegeko, ikaba ariyo yonyine iyobowe n'abanyamurenge. Izindi zose ziyobowe n'abakongomani bandi, twavuga ababembe cyangwa abapfurero. Naho za kolektivite zose abanyamurenge batuyemo zitirirwa abandi baturanyi babo b'abakongomani. Twavuga amasheferi cyangwa se za sekiteri, zose ntazigeze ziyoborwa n'abanyamurenge cyangwa ngo zibitirirwe, nk'uko bavuga kolektivite y'Abavira, kolektivite y'Abapfurero na kolektivite y'Abarundi. Ubu ngubu isigaye yitwa Collectivité de la Plaine de la Ruzizi. Iryo hezwa ry'abanyamurenge mu bya politike byatumye uburenganzira bwabo butubahirizwa cyangwa se ngo bisanzure mu gihugu cyabo. Ibyo bikaba byarabaye ingengabitekerezo igaragara mu moko baturanye, ndetse kugeza n'ubu abenshi mu bakongomani bakaba batemera gufata abanyamurenge nk'abenegihugu kimwe n'abandi. Ingaruka zabyo zikaba ari amakimbirane, agasuzuguro, urwango no kutavuga rumwe bihora ari byo biba intandaro y'intambara z'urudaca zihora mu duce tw'umurenge. Amoko y'abanyekongo aturanye n'abanyamurenge ahora bagirira ishari, avuga ko ngo igihugu cyabo cyatungishije abanyamurenge. Ayo moko agahora acura imigambi mibi yo kwica abanyamurenge, bakabagabaho ibitero biba bigamije kubanyaga ubutunzi bwabo bugizwe n'ubworozi bw'inka. Igihe cyose abanyamoko bashaka kubabaza abanyamurenge cyangwa se bashaka kubihimuraho, babagabaho ibitero biba bigamije kubanyaga inka zabo mu gihe cyo gusuhura nk'uko abanyamurenge babyita. Ibyo bitero bakabigaba ku bungeri baba bari mu biraro. Ayo moko twita ba mukeba azi neza ko inka z'abanyamurenge ari bwo butunzi bwabo, bakamenya ko kandi nta kandi karengane bashobora kwihanganira, ariko akarengane kajyanye n'inka zabo bagafata nko kubiyenzaho. Muri icyo gihe abanyamurenge baba bahuye n'izo ntambara, icyo bakora ni ukwirwanaho, bagashaka aho babona intwaro kugira ngo birwaneho. Nta na rimwe abanyamurenge bafata umwanzuro wo kugaba igitero ku bandi mu gihe batekanye. Ibyo bakora byose baba bagamije kwirwanaho, kurengera ibyabo. Reka tugaruke tuvuga amateka y'ukuntu abanyamurenge binjiye mu mutwe w'inyeshyamba witwaga Murere, ndetse n'uburyo bagiye binjira mu gisirikare cya Mobutu. Aha turavuga amateka y'abanyamurenge ajanye n'uko bamwe binjiye mu nyeshyamba ziswe iza Pierre Murere. Abo biyunze nazo bakaba bari bazi ko arizo zizabarengera, kuko zaje ziyita ko zishikiye Lumumba. Abanyamurenge nabo binjira muri uwo mutwe w'izo nyeshyamba. Mu gihe uwo mutwe w'inyeshyamba watangiye kunyaga abanyamurenge inka zabo, abasore bose b'abanyamurenge bari bawurimo bahise bawuvamo, binjira mu gisirikare cya FAZ, arizo ngabo zahoze ari iza leta ya Mobutu, zirwanya izo nyeshyamba za Murere kugeza bazitsinze. Abo basore bari mu gisirikare hamwe n'abandi bitwa abagiriye, bahise bafata imbunda zo kurinda abaturage babaga bayobowe n'abashefu.
maze babagirira akamaro kanini mu buryo nta watinya guhamya ko ukubaho kw'Abanyamulenge ari bo babikesha. Imana akaba ari bwo buryo yakoresheje kugira ngo iramire Abanyamulenge. Mu basirikare bazwiho ubutwari batazigera bibagirana bakaba barakoze mu gihe cya Mobutu, twavuga nka Muzehe Cunguti Jerome, nyakwigendera Gahunga Elias, Ndagiro Ntaguzwa, nyakwigendera Gakinge Norbert, Migeri, nyakwigendera Bitumwa Vicky n'abandi benshi batabarika. Ariko abo nibo bashoboye gukorera mu bice bya Uvira. Naho mubagiriye twavuga nyakwigendera Gacerehwa, Gitongo Muyoboke, Rwambika Ibrahim, Nyamuja, Butwa Sipiriye, Tito Kigwenu, Segatarama n'abandi benshi bashoboye kurengera igihugu. Inkunga yabo ikaba itagomba kwibagirana. Ibyo bigwi byabo bakaba babikesha abashefu bazwi nka ba Gapita. Babonye ubwoko bw'Abanyamulenge bugiye gushira, baje inama yo gusaba imbunda kugira ngo bashobore kwirinda. Gukanguka kwabo ukaba kwaraturutse ku mbunda Gapita nyakwigendera Sekunzi wo mu Gatanga yari afite. Uyu mushefu akaba yarashoboye kuzambura ku ngufu mu rwego rwa gikomando imbunda zigera kuri 20, ndetse agashobora kubohoza umwana w'umwami w'Abavira wari warafashwe mpiri, wari uzwi ku izina rya Ramba. Abo bajenesi Sekunzi yabafashe amateka abatanga muri leta, maze bamusubiza izo mbunda ngo zizabarengere, kuko babonaga inyeshamba zaragombaga kwihora byanze bikunze. Izo mbunda nizo zafashije kurwanya umwanzi, ndetse igitero ca mbere barwanishije izo mbunda caguyemo umusaza uzwiho ubutwari bwinshi witwaga Mushishi wa Mihunga ahitwa muri Gafinda. Aherekeje abasore barwanishaga izo mbunda, we arwanisha umuheto. Akarengane n'ihohoterwa Abanyamulenge bakomeje gukorerwa ntiwakavuga ngo ukarangize, ariko twihuse reka tuvuge ku ngoma ya Mobutu. Nyuma y'abwo Joseph Kasavubu yari arwaye, minisitiri w'intebe ari Kizenga, Joseph Desire Mobutu waje kwita Mobutu Sese Seko ku ngwendo wa Zabanga, abonye ko perezida asa n'udahari akubita coup d'etat ahirika ubutegetsi bwa perezida, maze Colonel Mulamba aba chef d'etat major, bituma uwitwa Pierre Murere wigeze kuba minisitiri w'amashuri muri guverinoma ya Patrice Lumumba yigomeka ku butegetsi bwa Mobutu. Abandi banyapolitike batari bake bababajwe n'urupfu rwa Lumumba barimo Laurent Desire Kabila baramushigikira, bose bakora umutwe w'abamayimayi barwanya ubutegetsi bwa Mobutu. Uwo mutwe wamenyekanye cyane ku izina rya Murere. Uyu mutwe wahereye mu gace ka Kwilu muri Bandundu urwana kugeza wigaruriye 1/3 cy'igihugu, ariko ingabo za Mobutu zifashijwemo n'Abanyamerika zigarurira uduce hafi ya twose twari dufitwe n'izo nyeshamba. Pierre Murere yaje guhungira i Brazzaville amarayo imyaka 5. Bigeze mu mwaka w'1968 Mobutu yaramushutse ngo atahuke, azamuha imbabazi, maze nawe aratahuka. Ageze mu gihugu aramufata aramufunga, amwica urubozo, yamukuyemo amaso, amuca izuru n'amatwi ndetse n'ibice by'imyanya ndangagitsina, nyuma aza kumwica. Desire Kabila bakoranaga yabonye mugenzi we ahungiye Brazzaville iwaja muri Kivu y'Amajepfo muri teritwari ya Fizi, Mwenga na Uvira, abariho akomereza ibikorwa byo kurwanya ingabo za leta. Kabila yararwanye karahava, yigaruriye teritwari ya Fizi yose n'igice kinini cya teritwari ya Uvira. Abaturage baho bose baramuyoboka. Abapfu rero n'ababembe benshi bahabwa imbunda baba bajenesi. Abarwanyi ba Murere
batangira kwibasira abanyamurenge, barabica, babanyaga ibyabo. Uwabaye umuyobozi w'izo nyeshamba muri utwo duce ni umupfurero witwaga Murandura, wari uvuye kwiga teoloji i Burayi, yungirizwa n'uwitwaga Mushubazi. Ubwo hari mu mwaka w'igihumbi kimwe magana 964, icyicaro cyabo bagishyira i Remera, kubera ko Murere yari yigaruriye n'uduce abanyamurenge bari batuyemo kandi ibibasira cyane, byatumye nabo bayiyoboka. Abasore benshi b'abanyamurenge binjira mu gisirikare cyayo. Aho i Remera niho binjiriraga bahabwa imyitozo ya gisirikare. Uwo Mushubazi yaje kwicwa na Cunguti Jerome mu gihe yari umusirikare ukorera mu bice bya Uvira ahagana mu 1972. Izo ngabo za Murere zimaze gufata umushasha wose wa Tanganyika, uwo mutwe wageze Baraka uhica abantu benshi, barimo abana babiri b'umushefu w'umubembe witwaga Kisasu, bituma uyu mushefu ahunga aja mu Bibogobogo. Agezeyo shefu Muganwa Eliya na Muzehe Muzeba b'Abanyakarama baramuhisha. Nyuma baza kumuherekeza, aca imwenga arakomeza agera i Bukavu. Agezeyo asaba abarwanyi b'abazungu bitaga Abafoko n'Abanyafurika y'Epfo, barabamuha, ajyana nabo baja gutera Uvira, barahafata. Bamwe baca mu mato, abandi mu ndege, baja kurasa Murere mu mashamba mu mushasha w'Ababembe. Uwo mutwe wa Murere urahunga, leta irahigarurira, ariko abajenesi, abamayimayi bakomeza gufata mu Bibogobogo no mu Minembwe, ariko Baraka barahirukana. Abanyamurenge babonye ko Murere ikomeje kubatoteza, baciye inyuma baja gusaba imbunda muri leta. Mu gace ko ku Ndondo batoye abagabo 5 baja Uvira, hari habaye muri leta, bajayo gusaba imbunda. Abo bagabo bageze haruguru ya Uvira buke, umwe akandagira mine iramuturikana arapfa. Bagenzi be barakomeje bagera Uvira, basaba imbunda, babaha 2, barazamukana. Umwami w'Abavira twababwiye wari warafashwe mpiri n'abajenesi bakamuhungana bava Uvira ubwo bahungaga leta. Bageze ku Ndondo, abanyamurenge bari bamaze kuyoboka leta bayobowe na Chef Sekunzi, baja kubategera ku Canzovu, aho bari baraye bari kumwe n'abapfurero benshi bafite imbunda. Barabafata, barazibaka, bituma bagira imbunda nyinshi arizo twavuze zafashwe mu gitero cyakozwe na Chef Sekunzi, zikaba zari 20 nk'uko twabivuze hejuru. Naho mu gace ka Bibogobogo, Muzehe Muganwa Eliya yamanukanye n'umugabo witwaga Richard mwene Rugunyagunya w'Abazigaba, wari umwarimu wa primaire, baja gutakira abazungu ko Murere ibatoteza. Bagezeyo Chef Kisasu abafasha kubibwira umukomando w'umuzungu. Umufoko abemerera kohereza abasirikare b'abazungu baja mu Bibogobogo kurwanya Murere yari imereye abaturage nabi ibatoteza. Abo bazungu barazamutse, bagezeyo barasa Murere bakoresheje imbunda ziraswa n'indege. Uwo mutwe wa Murere urahahunga, bahashira amapozisiyo. Nyuma y'igihe gito, abo basirikare bategetswe gusubira Baraka, banga gusiga abaturage bonyine mu Bibogobogo, babategeka kumanukana nabo Baraka. Bagezeyo abo baturage b'Abanyamurenge bashirwa mu nkambi. Abaturage bo mu Minembwe bo bakomeje kubana na Murere ikomeza kubatoteza. Abazungu bapanga kujayo kubatabara, bafata Semajambi Deogracias agenda bereka inzira, barazamukana baja kurasa Murere mu Minembwe. Bamaze kugerayo, Murere barayirashe irahunga, banga gusiga abaturage bonyine, nabo barabamanukana kugeza Baraka. Malaria yakomeje kwica abo baturage aho Baraka. Chef Muganwa Eli ajana na Semajambi Deo wamusemuriraga ku musirikare w'umuzungu wari komanda witwaga Kapiteni Vameri.
agezeyo amubwira ko malariya yamaze abantu, bamusaba ko yabaha imbunda bakazamuka bakaja gutura mu bibogobogo bonyine bakazicungira umutekano. Bamwereka ko ari byo byabarengera aho kwicwa na malariya. Uwo muzungu yarabyemeye abaha izo mbunda. Abasore benshi b'abanyamurenge bigishijwe imbunda nyuma barazihabwa, bari mu mutwe w'abagiriye, barazamuka bageze mu bibogobogo barwanya ingabo za Murere, barazirasa zirahunga. Bibogobogo ifatwa ityo. Wari uyoboye abo bagiriye yari Marehemu Rupande Labani w'Abasinga, wari intwari cyane. Abandi bagiriye bari bakomeye twavuga nka Sipiriye Butwa na Karungurungu w'Abasita, ndetse na Masunzu ise wa Generale Masunzu w'Abasinga, ndetse ntitwokwibagirwa Munyakazi Simeo. Nyuma y'umwaka umwe abagiriye bafashe Bibogobogo iratekana, abaturage bayituzwamo mu mahoro. Ibyo byabateye gufata umwanzuro wo kuja gutura mu Minembwe, babanza kuja kuhatata, nyuma barwanya Murere irahunga. Ariko habaho ibitambo byinshi, intwari zitangiye igihugu. Minembwe irafatwa n'abagiriye ba Muganwa, bafashijwe n'abari bayobowe na Muyoboke Toma, ndetse uyu Toma yaje gufata Irurenge. Hasahurwa ibiryo byinshi byafashije abaturage ba Minembwe batari bafite icyo barya mu gihe bari barataye ibyabo. Imyumbati y'Irurenge irakurwa igaburira abantu kugeza ibigori byabo bahinze byeze. Icyo gihe Karojo Mushikirana niwe wari shefu mu Minembwe mu gice cya Fizi, naho mu Cimwenga hayoborwaga na Mitabu Benedigito w'Abongera. Naho mu gace ka Mikarati abagiriye bari bayobowe na Muyehe Muhavu wa Muhavu. Naho ku Ndondo ya Uvira bari bayobowe na Gakingi. Aba bagiriye bakoze akazi gakomeye, barwanya Murere iratsindwa burundu. Abayoke bayo bahungira Irurenge. Nyuma bamanika amaboko basezera buhoro buhoro. Umuyobozi mukuru wayo Ronald Desire Kabila ahungira muri Tanzania, ingabo ze zitsindwa gutyo. Icahoze ari Murere gishira burundu. Aho hari mu mwaka w'igihumbi kimwe magana 1985. Abari bagize uwo mutwe bavuyemo bwa nyuma n'abitwa Pasiteri Nondo, Emmanuel Gisingiri n'abandi bafatiwe Irurenge ahitwa Inonjo. Abo bakaba barakurikiye uwitwa Ndalo wari uyoboye umutwe wa Murere wakoreraga mu ntambi mu bice bya Gakinga. Barwanyijwe na Koloneli Ngogo wari ufatanyije na Elias Gahungu, ndetse na Gitiga w'Abega wari umukuru w'abagiriye muri ico gihe. Murere imaze gutsindwa, abanyamurenge basigaranye ikibazo cyo kurwanira ubwenegihugu ngo batabwamburwa n'izina ryabo ry'abanyamurenge. Ibyo nibyo bigize uburenganzira badahwema guharanira. Ntitwakwibagirwa ifungwa rya Toto Serugo wa Kabenja w'Abakwakuzi na Rukenurwa w'Abasita wigeze kuba shefu de lokalite mu izina rya Ntayoberwa, akaza gusimburwa na Muhamiriza mwene Ntayoberwa. Bakaba barafungiwe biturutse kuri Izake Rusukiranya w'Abasinga waje guhuruza Uvira. Izake yagiye gusidaka avuga ko komiseri de zone wa Fizi yatwitse amazu akarasa n'amasasa 2 mu muhana wa Mugorore, ahari haraburijwemo amatora. Amasanduku y'itora agatwikwa kubera ko abakandida b'abanyamurenge bari barahejwe ngo ntibatorerwe, bikabarakaza bigatuma nabo bihimura mu buryo bwo kuburizamo ayo matora. Izaka amaze gusobanurira komiseri Sure Jean wa Sud Kivu bitaga Musa, yatumije ku ifoni uwo komiseri de zone ya Fizi kugira ngo yisobanure ku byo yashinjwaga yakoreye aho Mugorore. Ahageze yarisobanuye biratinda,
maze yihanangirizwa kutazongera kugira icyo akora kuri iyo dosiye bitewe n'uwo Isaac. Bituma abari bafunzwe na Redo wa Uvira witwaga Makombo bafungurwa. Aba bafunguwe ni Rukenurwa na Toto, aho Isaac Rusukiranya akaba yaragaragaje igikorwa cy'ubutwari kitazibagirana, akarengera ubwoko bw'abanyamurenge ngo batarengana, bagakomeza gutotezwa bazira kuvutswa uburenganzira bwabo burimo n'ubwo kwihitiramo abayobozi, nyamara bo bakaba batari bemerewe kuko ababo bitoza. Nitwarangiza iki gice tutavuze abagabo b'intwari bari ku isonga muri uru rugamba rwo guharanira uburenganzira bwo gutamburwa ubwenegihugu no gucengeza izina umunyamurenge muri leta no ku bakongomani bose. Aba bagabo twavuga Isaac Frederic Gisaro Muhoza wise ubwoko izina, ubu rikaba rimaze kwemerwa ku rwego mpuzamahanga, hamwe n'abandi barwanashaka bakomeje guharanira ubwo burenganzira. Nyakwigendera Gisaro amaze kwitaba Imana, amaze kwicwa azize ko avugira ubwoko bwe. Aba bagabo twavuga Muganwa Elia, Levi Risasi Rutambwe, Karojo Rushikana Vedaste, Obedi Kabarure, Semajambi Deogracias, Rukenurwa, Lietona Budurege n'abandi bakoze umurimo utoroshe wo kwisobanura muri leta ku mpapuro zatwitswe z'amatora ku rwego rw'igihugu, bakaba bararanzwe n'ishaka ryinshi. Bakunzi bacu rero, naha turangirije kino gice, tukaba tubararikira gukomeza kudukurikira kuri The Voice of Diaspora, aho muzagenda mwumva amateka atandukanye ndetse n'ibiganiro. Tuzagenda dukora ibiganiro n'abantu batandukanye, haba ubuhamya cyangwa se ibiganiro by'amateka n'ibiganiro hirya no hino. Tukaba tubararikira gukora subscribe kugira ngo mubashe gukomeza gukurikirana amateka mushobora kuba mwaribagiwe cyangwa se n'abakiri batoya bashobora kuba batazi. Wadukurikira kuri channel yacu ya YouTube ukandikamo The Voice of Diaspora, ugakora subscribe, hanyuma ukazaza ubona ibiganiro byose dukora byaba mu mashusho ndetse no mu majwi. Ciao ciao.